ovaj me gušta. Danas smo moj dragi prijatelj Velimir Šimić i ja ovdje na gali odlučili isploviti i malo uživati u vrhunskoj klopi. Danas imamo day off od treninga, od izleta i danas ću jesti svoju najdražu klopu, a to je tuna Rio Mare. Hoćemo mi podijeliti sa ostatkom ekipe? Naravno. Jeste vi spremni za hrpu dobre klope? Sad čekaj ostatak ekipe. Svi skuže evo kak je mene opali u prstu. Da. Dobro. Zapisam. Ono mala bilježnica samo zapišem. Za tebe nema. Ekipa, kao i uvijek, danas imamo zadatak koji glasi. Imamo dvije posude u kojoj se nalaze normalno dvije tune. Mislite da su iste, a nisu. Znači, zadatak glasi natura koja je u kapi vlastitog soka i leđero koji je u kapi ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Da vidimo da li će neko pogoditi razliku. Ja ću pogoditi, ne? Šta dobijem ako pogodim? Plivat ćeš nazad. Onda ne, stari riba. Super je, ne znam je li do vele ili je do tune. Tuna. Rio Mare. Vrhunska. Top. To je... Normalno da nije pogodio, ali on zna sve, znam. I onaj ko izgubi taj ironij. Ja vidio sam tamo.